Class 7 zirlai te voina kan zir tur chu kumtluang busari na zirlai somni le pangana rinom berlo mandong tu ti ania kale khabu a chon phek za somthum le pani na ania in le khabu khalo ke ve ula ka chia rual hian in chiaranga soifia lutuk ngai lo tura kan ngayanga achan chu athu hi atluang tlama a ol sama hriat thiam lo tura om lowa ngun taka kan lo chiara kan le khabu kan lo en ve chuan kan zirlai na ko mu tum le a soitum po kan thathiam hal don ani tu nai lo chiarang rinom berlo mandong tu sikul then kha chuan an zirlai zinga fai berlo mante nungchang thaber lo mante an siama zirtir tu ten kumtluan in an zirlai te nungchang chu an chin chia rurenga kumtopa in khoma lo mandong tu chu an puanga kumtop in khoma lo man chu an sem thin tun thumami hi chu rinom berlo mandong tu chanchin ani khopakata hian mei cheno pang fel deuh hi auma a ming chu ma dini ania mel fel takle thoi thei tak ania zinga athova muna phiat faya anu ei rong bol te atan pui thina anu le paten an fe hlana ti tur an cha te hi that takin ati zel thina an thenom te poin ma dini tak hi chu o a fel mange ati tur te puitlingang mai in that takin ati vek zela an ti thin ama ero chu ma dini te chung ko hi an re thei em awangin thom no tha hak tur anei ve lova no pangchen khat te chuan an husit deuh thin ani ei tur tha an nei lo awangin a cher em ema chuti na kalai chuan adam lova sikul po ni thum lai akal thei ta lova anu dewa chuan an headmaster chuan no pangrin om deuh hriat adu awangin sikul kalkonga chuan poisa cheng ni hi akhat tokin a thlo luya awa in som lai a thlova tu tinge chhar ti hriat tumin alo en thlar renga no pang then khat chuan an poisa chhar chu mi mu lawin an akruvata then khat chuan chithlum mum leinan an manga an thian te nen an ei nga la no pang pani chi in an zir tir tu ten hena an poisa chhar chu an pe a chu mi te chu ma dini le sangate an ni ni khat chu headmaster chuan kongdangin no pangrin om zonna anei le a ami khual pa hena cheng za a pe a sikul kalkonga lo ding la no pang local te hena he cheng zano thi ithlopal ani lo mo lo ti zelang che atia headmaster hilang chuan ami khual pa chu sikul kalkonga chuan a lo dinga mi pano pang pali hi an local tham thama an zinga pakhat hena chuan hei hi ipte atangin atla ani lo mo I poisa ani em alo tia chu no pang chuan kalome atia lak tumin abana ma se mi khwal pa chuan I wazak thailo ve hei hi poisa ani lo atia no pang chu azaka asen tron maya nakina chuan no pang pathum hi an lo kal ve le a mi khwal pa chuan angai china lo ti le a no pang ho chu anin en hreka anin berua an hanin dap vela pakhat chuan kata ani hi atia lak atuma chumi te po chumi khwal pa chuan a haw hrepa zak takin an kal le ta a no pang dang local te po chu alo ti zela no pang then khat chuan kata ani lo na a headmaster hena kalo pe ange ti in fel mel takan nei ruk an tuma nakina chuan ma dini chu man mo takin a local hloka thleng sil le mun phia fai zong ati vek thina wangin sikul chu tan hun dona a thleng man ve chau thina ni ma dinin mi khwal pa din na mun a pel chi ati chuan ati dan pa nga in ma mi lo ding te hei poisa niang alo ti le a ma dini chuan ka poisa ni lo ka pu atia kal le mai atuma mi khwal pa chuan a ril ruin no pangrin om ka tong don ta atia a hlim hle meya ma dini hne na chuan ipte atang nge hian atla in ka hria ita ani nge yang atilea ma se ma dini chuan ka poisa ni lo kapu keini chu kan re theya hetiang zat poisa pai tur po kan nei lo atilea mi khwal pa chuan mami no pangrin om takini khongai takini mingmin hril theyem atia ani chuan ma dini kani atia sikul lampan chuan man mo takin kal le ta mi khwal pa chuan no pangte alo ti dan le no pangte chan dan zong te no pangrin omma dini chan dan te chu headmaster a hril veka headmaster chuan kumtop dona in thana in khoma chuan no pangrin omberlo man chu sematum ta a
zirtir tu le zirlai du tak te u kan zirlai zinga no pang rin om ber sia tumin thum ni ka beya kan zirlai te hi no pang fel tak tak in ni hloma ma se no pang rin om ber ka zon na chuan ma dini hi he lo man dong tlak ber ni in ka hria a he tang ka fai cheng sang khat hi no pang rin om ber lo man tan ma dini class 7 zirlai ne na hian hlan ka du ani han tia zirtir tu le zirlai te chuan kutan beng hlua ma dini chuan a bei sei reng lo lo man adong tur chu alom hle a ma se a zak deuh boka a sen ton maya chuti lai chuan no pang then khat ve thung chu an rin om lo zia anin hre chuaka arukin anin sik nok boka headmaster chuan khaile ma dini kha lo chuak sela aloman hiron dong ro se atia ma dini lo kallai le aloman don lai te chuan kudan lo beng dura then khat chuan do kan an benga chang lo tum to kan om boka an lom pui hle mai an vai chuan ami zia an thra chiang boka chu lo man chu dong om reng ni in an thria a an it si khau lo ani lo man a pek zo chuan headmaster chuan abula adin tira abana avuana ma dini hi lekha po athiam theya pathian atria arin om boka pathian chuan no pang rin om te chu a thei hil ngai lo ma dini po hi mi ro pui tak alani yang ti ka ring midang po no pang fel le rin om tak in oma kalom hle mai ma dini ang hian eng kima rin om takanun manin tum don nia ti in zirlai ti chu afui hlomani ole khati zong kha kan zirlai ya kan zir thei chu ania kan zirta ka tang khan rin nom poimo zia kan zir chuak tura ngai taila rin nom hi apoimo em ani kan rin nom phot chuan pathian in min hrerenga ma dini angin mal som na in min lavur le don ani ti hria ila rin nom lovin mi thilte arukin la ila chu pathian in a hrengreng boka nakina har satna kan chunga ala thlen thei ani kan tan nakina ala thalo don ani ti kha hretaila pathian hrengrengin rin nom takin kan mun man chho kan tum don ania rin nom na hi mihring za omna min siam saktu ania eng tiang khop point mi ro puite thil ti theite mi hosa em te po ni la mel tha em ni bokila zei em bokila eng tiang khopa hriat na te thiam na sang nei po ni maila kan rin om miau si lo chuan mi za om kan ni lo hrim don ani chuwangin rin om na hi mi hring min ti za om tu ani ti hra theu taila khowela mi re theile ber chep per po ni maila kan rin om phot chuan mi hosa le thil ti thei mi ro puile mi thiam tak rin om si lo te ai chuan kan za om to hrim ani ti kan hredonia rin om lo na chuan chung ko hlim thei tak po hi achok buai vek thei ani i thian tha em i ngei nat em i kom ngai em po kan rin om lo san chuan kanin homei thin ni chuwang chuan rin om lo na chuan khang thian tha de po kha minin huat tir thina rin om na ero chuan in mel ma to po minin ngei tir le thei ani rin om lo na hi mihring nun min ei chetu ani ti hrengreng taila khowela nat na hri hla om ber ai poina hla om zo kani rin om na chuan mihring hi mihring tak asiama artiza oma midangte ati thlamuanga ati hlim thin